sivele Nigeria, bafonile konke le Tanzania, bathi bafuna ingoma e-Australia, ingesabi sizofika noma eSomalia. Besimelele isikhathi nanku sesifikile, ke labo bonke abathandayo sebejabulile. Lapho sifika khona sithola besilindele iCairo again, Mr. Culture East Africa. Mina lawe sizogida ingoma, mina lawe sizogida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma. Awo awo, emukelani ingoma nanto selifikile. Awo awo, emukelani ama-Top Kings. Sivuyele ngoma ligcwele ku-tractor, nxa usithi uzasiza wena uqamba amanga. Buza ugangster kumbusi baba, uza kutshela ingoma thina siyahwaba. Ayo boss lady, batshele ngengoma sibenza bebe crazy, sigcwele umfula wonke njengozambezi. Wonke abasolayo bazayehlisa inyembezi, ngoba vele kusegazini, sabatshela ukuthi sisemangweni. And the footy blast footy, and the footy blast footy, Cairo again kuma-Top Kings. Mina lawe sizogida ingoma, mina lawe sizogida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma. Sasiku-0 lamuhla sisesathi 1, sezigideke zethu buza labangani bami. Ukufa kuyabuya asizongane kwani, thatha isikhathi uhlale phansi ulalela amatuni. Angithi liyasazi basibiza ngobani, ngama-Top Kings abantwana bakabani. Batshele mangube ukuthi sile siphomani, ikho sihlabela begida ngoba somafani. Mina lawe sizogida ingoma, mina lawe sizogida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma, gida ingoma. Awo awo, emukelani ingoma nanto selifikile. Awo awo, emukelani ama-Top Kings. Sivuyele ngoma ligcwele ku-tractor, nxa usithi uzasiza wena uqamba amanga. Buza ugangster kumbusi baba, uza kutshela ingoma thina siyahwaba. Ayo boss lady, batshele ngengoma sibenza bebe crazy, sigcwele umfula wonke njengozambezi. Wonke abasolayo bazayehlisa inyembezi. Mina lawe sizogida ingoma, mina lawe sizogida ingoma, Lama-Top Kings, Lama-Top Kings, Lama-Top Kings, Lama-Top Kings, Lama-Top Kings.